tuntruma chuan ni zana in khel result sang le akentel pe bom sang te league table chungchang le team then khat din mun te kan soi zau do na chuba ka chuan zan ina in khel tur chungchang te enge mo chen kan soi zau don bokani ni zan in khel result lam hi soi masata ila France league sangber league 1 a match thum khel ni in Lorientin an mi khwal Marcel sini final neya Angers le an mi khwal li half te gol khat ve ve khungai ne tokin li le an mi khwal ni se te gol khung lovin anin ne tok bokani Germania league sangber Bundesliga po khel chun zom ni in heta hian Union Berlin mola Wolfsburg gol ni gol khatin an chaka Bremen in gol thum gol khata Hamburg nein Frankfurt an mi khwal RB Leipzig laka an Tlawma Leipzig hian gol thum gol khatin Frankfurt hian ne in kheldanga Leverkusen in Augsburg mi khwalin gol thum aluta he matcha hian minute som pani na a Leverkusen hian Patrick Schick mangin man ruaya ma se minute som pangana Fabian Riederan Augsburg tan asipur sutin hemi nu hian goldang lubel loklo ma sela additional time minute som ko pasarina penalty an lo chu mangtang ka in Fabian Riederan Augsburg tan gola achantira gol ni gol khatin mi khwal team Augsburg hi an chakta ani Hoffenheim le Dortmund in khela gol thum vek aluta he matcha hian minute som li panina Andres Kramaric penalty goal mangin Hoffenheim hian man ruaya ma se hun top don hai minute som red pasarina Serhu Gurasi an Dortmund tan an sipur sutin additional time minute som ko parian na a Hoffenheim hian Andres Kramaric penalty goal mangbokin an goal ni na an khung leya goldang lubel talovin Hoffenheim mola Dortmund hi gol ni gol khatin an Tlawm ta ani Italia League sangber Serie A Parma in khwal mola Udinese sikhat final neya he matcha golom sun hi minute som nga pakhat na a Nesta Elfege khungani Roma le Atalanta a chakjok omlovin gol khat ve ve khungin anin he toka he matcha hian minute som panina Atalanta hian Nikola Krastovic mangin man ruaya minute som li pangana Mario Hermoso mangin Roma hian an sut ve leya point khat ve ve an lo chuak champion line Napoli an Tlawma Lazio mi khwalin sinhi fain Lazio hian chaka he matcha hian minute rugna Lazio hian Matteo Cancellieri mangin man ruaya minute som nga pasarina Toma Basis manga khung belin mi khwal team Lazio hian golan veng him tluana sinhi faya chakin point hum an lo chuak ani Serie A champion line Napoli hi Serie A match an khelna hnung pahnia an chak zo lo ve ve a an tan champion non na chance po a cheta zel Inter Milan nai zual theina bo pel zonga an khosaka wangin anin thlauna khelin zata point som pahni anita a Inter Milan hi an khelma ba ka an chaka Napoli le AC Milan te hi an match khelle tur masa a an chak zo lo ve ve ani chuan Inter Milan hi an champion to don ani Inter hian khel somthum pathuma point som sari pariat an nei meka an mabak match masabera an chak chuan point som riat pakhat an neyanga khelma bak match li point som pahni la lo chhuat thei an nei bokang Napoli hi an match khelle masakbera an chak zo lo chuan draw result nei poni sela match somthum pali atangin point somruk pasari an neyanga chumi nuwa an mabaka an chak vekani point som sari pakwa bak an tlin thei to don lawani AC Milan hi an match khelma bak paruka tangin voi khatal an chak zo lawani chuan atam bera point som sari pakwa bak an tlin thei don lo boka palina Juventus sin an mabaka chak vek poni sela point som sari pariat bak an tlin thei to lo boka chuwangin Inter Milan hi Serie A season kalmeka hian champion kluk anita nizana vek English Premier League khelchun zom ni in heta hian Brentford le an mi khwal Fulham in gol khung thei lovin team pahni hian point khat ve ve an lo chuaka Leeds United in Sithum fa in table monga om Wolverhampton an sopa Leeds United tal minute som pakwana a James Justin an gol masoi khungin minute som ni na Noah Okafor an gol ni na khung ve leya hun top don hai minute som ko pangana penalty atangin Dominic Calvert-Lewin an Leeds United goal thumna akhung zui le boka Leeds United hian an mamo point thum an lo chua lain an mi khwal Wolverhampton hi chuan an mamo point an lo chua zo talavani Newcastle in Bournemouth mi khwalin goal thum aluta he matcha hian first half minute samthum panina Bournemouth hian Marcus Tavernier mangin man ruaya ma se second half minute somruk parian na a William Osula mangin Newcastle hian an sut vele heminu hian goldang lubel loklo ma sela hun top don hai minute somret pangana Bournemouth hian an left back Adrian Trafford mangin an goal ni nan khunga goldang lubel talavin mi khwal team Bournemouth hi Newcastle mola goal ni goal khatin an chakta ani ti hian Newcastle hi match an khelna hnung palia an Tlawm fight aveka Barcelona Sunderland Crystal Palace Bournemouth te machonin goal som pathum loi an chua goal nga an khung Newcastle hian Europa League emo
Conference League emopo an khel phak lo mai theya tuna te bula sompalina ommekin andin mun athalawa Champions League spot niam ber point soma phak lovin relegation zone point som pakhat chawin an kalsan boka te bula an omna alai lo na in relegation le Champions League spot atanga enchuan an omna hi alai angreng hle Newcastle ne tu Bournemouth hi azonin Premier League a match som pathum chung Tlawm lovin an kal tluang ta a voi ruk chakin voi sari draw an neya an team kai hruai tu season kal mek zowa chuak tur Andoni Iraola hi an ngei hleya season masa an player poimo tak tak Zabarni te Ouattara te Dean Heisen Kerkes le Semenyo te an chan chungin chuan lam siam me lovin team tha adin le ngal theya anni ang team a player tha pakhat chan point ngong anei len thei te lul nen key player zong deuh tho an chana ma se an niam duai pha chuang me lavani Andoni Iraola hi alak hle arin oma alaka ris lasangam team lian jok engemazat an om ngei arin om tun season a hian Premier League B ka Tlawm lova kalzon reiber chu Bournemouth hian niya kan seituang khan match som pathum chung Tlawm lovin an kal tluanga an mani neiber tu chu Arsenal le Manchester United niin match som pakhat ve Tlawm lova kal tluan an neya Liverpool Tlawm lova match som kal tluang to in to tin Manchester City po hi match ko chung Tlawm lovin an lo kal tluang to ani ni zana in kheldanga Tottenham le an mikhwal Brighton a chakjok om lovin goal ni ve khungin anin ne to ka he match a hian minute samthum pakwana Tottenham hian Pedro Porro mangin man ruaya ma se first half additional time a Kauru mitoma an goal ro pui khungin Brighton sipur asuta first half a chungdung jok anam lova second half minute samsari pasarina Tottenham hian Xavi Simons sa goal ro pui mangin ma an ruai vele ma se hun to ma hratin Tottenham in an tlar hnung chet buai an tuara anin ven uluk tok lo awangin goal an chua minisum ko pangana Brighton tan an sipur Jorginho rutaran asuta chakjok om lovin point khat ve an lo chuak ta ani he match a hian team pani anin khel tok leya anin ngam dun le bok chuti rual chuan chance siam an olsam lo ve a Spurs player ten de zerbi system an label lova chu wangin thatluan tling lo dewa chet an lakna hmu tur aom nual Tottenham hian season an man chet em awangin relegation zone a anom meka an lahim lavani nizana hun top don naya golan chu awang hian an van duai hle mai ti aola ma se first half a Van de Ven an Brighton goal khungtur adandan Bolin ama apiar le chunga an him te kha an van nei ti theina ania he match a hian Tottenham hian van nei na le van duaina an nei ve te po ati thei ome an chakzo lo chan bera pu thei ero manager thar de zerbi system a an la cheng thiam tak lova chu chuan an game ati nget lovani ti hian English Premier League te bula Tottenham hi relegation zone a anom chunzom zela match samthum pathum atangin point samthum pakhat an neya an chunga om West Ham hian khelkhata kheltlem chungin point samthum pahni an neya an chung le Nottingham hian khelkhat veka kheltlem chungin point samthum pathum an nei boka chu wangin Tottenham hi tu nari chuan ama zong ain an him talauria an chunga om te hi an chak phei chuan an thlauna azual dona an tan him chance a chezual dona ni ma se West Ham le Nottingham te hi an tlom ve ani chuan Tottenham hian ama ain point khatin an nei zual don thung engpo ni sela Tottenham hian season an mandan hi amak le mai ti tur khopin achia a match samthum pathum an khelto atangin voisari chau an la chaka voisom draw nain voisom paruk te meu an tloma gol somli pani chau la khungin gol somnga pathum te meu an chua towa an point nei zat somthum pakhat hi match an khelza somthum pathum ain pani in atlem zok bokani nizana Premier League match kheldanga Chelsea le Manchester United anin machona tuna tak chuan an ro pui wanglai boruak angkha he fixture hian dai phak ri lo ma sela in khel ngai ven lo ani na abo chuang lova chu chuan team pani in khel boruak po atisang United hi liam le player Shemin ati boina sa a chu wangin api kin tlar hnunga du thantur an nei tlem Chelsea laka an back fora ding te chu Luke Shaw Diego Dalot Masraoui le Heaven te an nia abak thantur thadang an nei chuang lavani midfield le tlarmalam ero anin rem dan pa ngain anin rem thei thunga Chelsea hi chun position sang du thantur tha an nei thung tu hnaya United zom tumna nei lova in soi kolpal marpo in bulatana contract jek thar lim Caicedo le an remzo lim Enzo Fernandez te point bulan tran he mecha hian Chelsea hian bolan changtama Enzo Fernandez an hun tha masa na yin far post lama akhung teu hlea annuwa delapan palmara siam sakatangin pet goal ma sela
offside awangin gola pom ani lova minute somli pathumna ero United in goal an khunga embemo anding lam sira ball changin voi khata ama thlop tu forward line a om Bruno apas ngala Bruno hian dinglam sira tlanpui zelin Alejandro Garnacho an achil buai zo lova Kukurea khan Garnacho kha aring mama a aring sual tabok chu wangin akovar man to lova ti chon Portuguese midfielder ball pe thiam lutuk hian Chelsea penalty area chunga bola cross luta Chelsea player pali penalty area chunga omma sela tu man bolan tok lova antan bol kal adan mai theilo mun ola Bruno an film takin bola da a heta hian Chelsea player ten anti sualta ka chu Matthews Kunha anveng talo kha ani Kunha hian penalty area chunga penalty spot zone vela tangin veng tu nei mi alovin aduna hmuna tak apeta a goal chiang hle Blues player Pedro Neto khan Kunha kha azui tluan tling lova Bolkal hisapin Gusto khan Kunha kha anai ngal tur ani lain anai zongin chet alamia lo boka anni pahni khan mo an phur lian zual Bruno an adu anga bol ape theina tura veng ne lo tu Kukurea le Garnacho te kha mo phur masatu te anni bok o me Manchester United ta na pet goal tu Matthews Kunha hian tun season Premier League a hian goal riat akhung ta ani second half a Chelsea hian an sipur su tan tum hlea Pedro Neto ball vor Liam Delapan atau goal teu hle goal khamin United a chan hima annuwa United hian van nei goal an nei teu hle bok Chelsea hian Pedro Neto ball vor bok an tangkai pui teu hlea Fofana le Masraoui ten tau in chuin United defender Masraoui an a control zolova ballin United goal kham bok a per heminu hian chance thalatuk tia soitur om talovin goal po alubel talava Manchester United hian kumsang ni somni nuwa Stamford Bridge ngei mai Chelsea an hena masaber an tongta a sikhat fain United hi an chakta ani he mecha hian Chelsea hian ball an changtam dai zoka gol khung tuma sop neya po an chung nung voi somni te me goal shot an neya ma se voi khachau targeta an pet Blues hian chance an nein a mor an bok chem zela click fu hun tura an click fu lei theilo awangin an result po a chetarenga an hriam tok lovani Manchester United hian voi li chau goal shot an neya targeta voi khachau an pet bok ma se hei hi an mamo lo chuanan atoka voi tam tak goal shot neya chaksi lo ai chuan bet hle po ni sela targeta ball an pet chun a gola an chak boxi ani chuan chu United tan hi chuan thlan om tur jok ani hrim a chan chu te bula Champions League khelphak tuma in elzinga mi an nia United tan chuan chak apoi mo ber game moi le chance nga tivel a in chak apoi moa chu Chelsea tan po ani thowa ma se mikwal team hi an hlo tling ta jok ani Chelsea hi Premier League a azonin voili an tlom ta a goal riat chuain goal an khung mi lova March ninga a Aston Villa goali gol khata an hne nuwa Wrexham le Port Vale Division niamzo khel club te an hne ti lo chu domestic top flight league khel club an ma chon voi ruka an tlom 5 vekani Premier League a azona match li chung goal po khung mi lova an tlom ta ka wang hian kumsang khajakwa som pani November tha a azona match nga chung goal khung lova an tlom record an siam nuwa an club chanchina goal khung lova an tlom zone reiber ani hei ba ka hian kumsang khajakwa somkwa pathum November tha nuwa Premier League B ka Chelsea hi home match a azona voithum an tlom na masaber ani ti hian te bula United hian khel somthum pathum atangin pen somnga pariat an neya pathumna ni chun zomin palina Aston Villa hian khel somthum pahnia pen somnga panga an neya pangana Liverpool in khel somthum pahni atanga pen somnga pahni nei bokin parukna Chelsea hian oma khel somthum pathum atangin pen somli pariat an nei meka anni hi an him lo zualta ani zan ina Liverpool an chak chuan Chelsea nen anin thlauna point sari ani anga ti chuan match khelma ba ka tangin Blues hian point som panga chau lo chhuat thei an nei to boxia antan top 5 chin Champions League khelphak tur china om a harcha zual dona an result a chethiang to don lo mai po ni lovin an chunga omte an che zual tam deuh atul to don ani chuwangin Chelsea hi season thara Champions League khel thei lo tur din muna anding tatlat maya FIFA Club World Cup champion lai Khovel champion kan ni e tia in chuang taka season bul an tan ngai tu chuan tuna an omna an thlen chin hi aniam ma ati lo thei lo somna Everton le som pakhana Sunderland te hian zan ina match an neya an chak chuan Chelsea hi an le pel dai don chuwangin zan ina lala hian Chelsea hi tebula pariat na tlatha thei an nia
Europa League khelphak tur point beife an ngai mayang ti ol tak an nita ani Manchester United ve thung hi chu an din mun a tha hleya Champions League khelphak lo zinga sangber Chelsea nen anin thlawna point som ani awangin khelma ba ka tangin point som panga chau lo chhuwa thei ani hriatel bok chuan zanina Everton le Sunderland lo chakta pawni sela United hi chuan season thara Champions League an khelphak don ti achiang ti ta ila kan soisual to lovin arin omani a ol samzonga soichuan United hi an khelma bak match nga a chakzo lo vekta sela Tlawm ta vek pawni se Chelsea hi an match khelma bak panga atangin voithum chaka voi khat draw neya voi khat chau Tlawm thiang an nia ani lo chuan United level theidan an nei to lovani Chelsea poina ni rual mek Brentford le Bournemouth te po hian Chelsea mamo ang thau hi United an level theina tura an mamo ani Everton le Sunderland hian zan ina Chelsea level pawni sela United an level theina tur chuan an mabak match nga atangin voithum tal chak an mamo dona chuta po United hi an mabaka an Tlawm 5 vek angai kan ti kha Everton le Sunderland tan phei hi chuan goal difference ti pun le alangai zui United hi an mabak match nga an Tlawm vek arin om lova an chakhun aom le ngein arin om chu wangin an chan hi thatok to takania hetiang hi Champions League spot nai zualte din mun ani boka wangin Manchester United tan chuan ngai thataka om thei anita a an din mun meka officialin Champions League spot la changlo ma sela Champions League an khel phak ngei do ne ati ngam ta engpo ni sela United captain Bruno arau pui zela tun season Premier League a assist som pariat nei tling ta in video masala ma po kan lo soito Premier League season khata assist nei tamber Thierry Henry le Kevin De Bruyne te record som ni kha anai ta zela match khelma bak panga la nei chungin Bruno hian all time record hi pani chawin aphak talawa tun season a hian Premier League chanchina season khata assist nei tamber record thar mu ala in be se ngame nizana in kheldanga Spanish club te in elna Copa del Rey final match khelania heta hian Atletico Madrid le Real Sociedad te gol ni ve khungin anin ne to ka he match a hian minute khatna second sompalina akal mek tin Endar Bareneze mangin Real Sociedad hian ma an hruai ngala minute sompariana ademola lukmenan Atletico Madrid tan sud velein first half additional time a Mikel Oyarzabalan Real Sociedad tan penalty atangin an goal ni na akhung vele ma se hun top don nai minute somret pathumna Julian Alvarez san Atletico Madrid sipur asud velea chakjok om lovin goal ni ve khungin anin ne tok hei wanghin extra time minute somthum an khel chun zoma heta po hian goal alu bel lo awangin penalty shootout mangin chinfel an nia penalty hi voinga ve an pet ma se Atletico Madrid tana pet masa pani Alexander Sørloth le Julian Alvarez ten penalty an pet goal lova hei wang hian goalie goal thumin Real Sociedad hi penalty a hian vanei zoka an changa Atletico Madrid hian champion no moi choinarem chang an nei bo pelin Real Sociedad zok hian Copa del Rey champion no moi an choita ani tuntum final match a hian voi ni an nufual zok an ni nuwa sipur sud zel thei chakzo talo Atletico Madrid hi kumsang ni som pathum nuwa hein elna hian anla champion le tamia lova Barca le Real Madrid kara leng an ni ngai tu phei chuan Atletico Madrid tan tuntum hi champion no moi choina chance thalu tukania ma se Real Sociedad an ngam ta si lova no moi choi hun thabik an bo pelta ani Atletico Madrid forward Antoine Griezmann big hi soizui talokila ani hi FIFA World Cup a Tlawm zoka atang towa European Championship final match a po Tlawm zoka atang to boka heiba ka hian tual chung league sangbera champion teudawa om toin point khat chawa champion team an phak lo tumte po tong toin Spanish Super Cup a Barcelona kor hachungin Tlawm zoka atang to boka Copa del Rey final match a Atletico Madrid kor hachungin Tlawm zoka atang le ta boka ache that wanglai khan Ballon d'Or dong thei tur hiala soizinga telma sela Ballon d'Or tun thlengin adong talo bokani Griezmann hi player ro pui takania ma se van doina soitur anei tam ve ta hle ani hian Atletico Madrid achwa sandona season thara European football a kan muto don lova Major League Soccer lam apan donani Copa del Rey hian champion ngun ber hi Barcelona ni in voisom thum pani an champion towa adotu chu Athletic Bilbao ni in voisom ni pali an championa pathumna Real Madrid ni in voisom ni an championa palina Atletico Madrid ni in voisom an champion towa team dang voisom champion tling an la om lova Real Sociedad hi chu an voili champion na ani zanina hian in elna sang khel chun zom le turania chungte chu soikai ta ila
Darsari le chanvea Indian Super League ka Northeast United le Mohun Bagan Super Giant anin machon do na English Premier League ka Daruk le chanvea Arwalin match thuman khelanga Aston Villa in Sunderland mikhualin Nottingham Forest in Burnley an mikhualanga Merseyside derby khelin Everton muala Liverpool an lenglu don bokani heibaka hian zan indar kuwa a Manchester City le Arsenal te anin machon do na anni pahni in machon tur chungchang hi league danga in machon tur te kan soizwa kan soizau deuh don ani voin tlai darli atangin Serie A mecha Cremonese le Torino anin machona zanin daruk le chanvea Hellas Verona le AC Milan te in machon don bokin darkwa le achanvea Pisa le Genoa anin machon do na dar som pahni le minute som panga a Serie A mecha vek Juventus le Bologna anin machon don bok German Top League Bundesliga a zanin dar saria Freiburg-in Heidenheim an mikhualanga darkwa Bayern Munich in Stuttgart mikhualin Bayern hian point khat lek an hlo chuak ani poin season kalmek Bundesliga a an champion to don ani zanin dar som pakhada Borussia Mönchengladbach in Mainz an mikhual don bok Ligue 1 daruk le chanvea Monaco in Auxerre mikhualin daria le minute somli panga a Metz in Paris an mikhualanga Nantes le Brest in machonin Strasbourg le Rennes anin machon don boka dar som pahni le minute som panga a PSG in Lyon an mikhual don bok zanina in khel tur zinga English Premier League ka darkwa in machon tur Manchester City le Arsenal chungchang hi Tlawm soizaw talokila anni pahni hi champion tuma in elme kan nia Arsenal hian khel samthum pahnia point samsari an neya Manchester City in khel samthum pakhara point samruk pali nei thungin tuna hian point rukin anin thlang meka ma se City hi khelkhata an khel tlema wangin an khel tlemna an mangtangkaya an chakani chuan point thum chawa in thlau turan ni ti chuan zan ina anin machon don bokania City khelmola in khel turan ni awangin tun hnaya an form ngai tua point City hi midam tak chuan chakjok tura an ringa ompo a om viawani ma se te bula ma hroi tu jok Arsenal hian draw result an hlo chu ero chuan City tan apoi thei viau don anni pani in machon tura hi chuan City tan point thum hlo chu ngei ngei angaya ti chuan Arsenal hi poina ni rual theidan an nei dona an mabaka an chakveka Arsenal po an mabak danga an chakvekani bok chuan poinin angin season top an khar theidon ani ma se Arsenal hi an chakemo draw result emo awmani chuan Manchester City hian khelinza ta Arsenal hi poina ni rual theidan an nei ri don lova Arsenal hi an cheswal le phot an nga angai don ani chu wangin Arsenal tan chuan draw result a him theilain City tan chuan Tlawm chu soilo draw result po a him don lova chu wangin pepakai shoi City tan hian chak ngei ngei atul hei tak hi in khel ti hmunam zual tu tur po ani engpo ni sela Premier League a hian point in anga chuan team pahni an chinfel dan tur chu goal difference nei thazok zok ani dona tuna hian table Arsenal hi City in goal difference a pathum chawin an sang zoka anin thlau lem lo goal difference a anla in tluk chi ani chuan goal khung tam zok an en dona goal khung lam kan en chuan City hian Arsenal in goal khat chawin an khung tam zok ani chu wangin tunsi zona mabak om hi Tlawm le toma sela engemoti zong tak chuan alangai nom hle theidan awmani engpo ni sela team pahni kai shoi tu te thule la hi soichun zom ta ila Pep Guardiola hian soyen kan Tlawm ani chuan kanin elna atopang ma se result dangani ero chuan Arsenal Bournemouth laka an chak zo lo ti kan hriat kha match khel tlemna kan la nei boka match rukhi ala tam tok hle voina hian ka player te hna ka soi chu hei hi football match mai chau ania football khel dan turin kan khel mai turani emotion awanga kan buaya kan ril ru la peng tu thil dang kan nei chuan chu in sorbing na thiat tu ani ang enge kan tin zone thataka khel le kan ti tur tak ti te Arsenal te ang team chawngam tura kong tin renga in pe ani atia Arteta hian soive bokin tuna kan omna hmun hi kan hlo chua ania champion no moi choi theidin huna din te pathian ni jana City laka hneina chante he league ina anei to zinga manager thaber le team thaber laka hneina channa rem chang nei hi kan hlo chua ani a phuram tak zeta kan ngak lel le he me cha hian chaktumin kanin buat saya kantan rem chana in hong zau tak ani na kan muchiang lebok draw result lam second khat lekpo soiturin City mual kan pandon lova match tin hi chak turin kanin bua sai thin jok chu voina kan omna kan chun zom zel tur thil po ani ati ani kan topic nanhung beratan Lionel Messi khelna Inter Miami ina tugin zinga match an khel chungchang hi soita ila
tukina MLS matcha Colorado muala Inter Miami an leng luta gol nga lutin he matcha hiam minute som parian na Lionel Messi an penalty atangin Inter Miami ma asoi puya first half additional time a German Barterame an Inter Miami tan khung belin hunchan veya Messi le athiante hian sinhi fain man ruai ma se minute som nga parian na Colorado hian Rafael Navarro mangin asipuran su thena minute somruk panina Darren Iapian khung bel bokin Colorado hian ansipur an su zawa hemi nu minute som sari pakwana Messi an athiam thil lan tirin akevelamin moi takin far post lam top corner a thuai luta Inter Miami hi gol thum gol nin achak puita ani he matcha hiam minute somriat pasarina Inter Miami player Yannick Brighton red card achoya wangin no chua ania Inter Miami hian player Tlawm zokin atopan khar ti hian Messi hian MLS a match somruk kheltling vetain gol somnga pasari akhunga asi somni pariat aneitela Inter Miami tan match a khel zongjong atangin match somkwa pasari a kheltlinga gol somriat panga khungin asi somli pathum anei Messi hian a careera gol zakwa panga akhungtling taboka match a khel zongjong za thi sangkhat za somli pariat niin assist zali pasari anei tela gol zakwa panga anei nen phei chuan Messi hian match sangkhat za somli pariat atangin goal contribution hi sangkhat zathum som pahni te meu anei tlinga match a khel zat ain goal contribution anei za thi za somruk pali te mewin atam zok ani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soizaw theina chuni ta sela zanin in khel result le abe bom te hi naktuk lama ti chuale kan tum don nia